توبه توبه استغفرالله. اما ما برنامه اساق و درس دادگی نیریا امینوف، شایسته ملا جان و رفایل تالماسوف، باریس نمتیوف استاد آخه، اینا همونجا با اینا دلاشون تاجیکی، اینا دیگه یهودی نمیشن. تاجیکستان از جاناشون نخستر میبینن. همین کنسرت ها رو میرم که من شتگی اول یک مادر رو پدر سر میکنم، همه گریه با میگم که من رفته من سنگای سری قبر باباتون و ماماتون تازه کرده پیش آمدگیم هم مشد زیارت کرده آمدم کیفتامو بوسه میکنم. نسیم دلی من هم میرم قبرستانشون یک تازه میکنم خبر میگیرم، چون که این ثواب این دنیا با همه وقت کاری ناز خدا با خوش میگیره. گهگزی سری دیوار خندیده نظر میکرد، گلغنچه زیبایش از ایش خبر میکرد. پاداشی صبوری هاش بردن و دوری هاش، آن دختری همسایه برگشتن نمیآید، آن دختری همسایه برگشتن نمیآید. دیوار یک سیب شمی افکن، گاه زی حیاتی ما دوستانه گله میکن. پاداشی صبوری هاش بردن و دوری هاش، آن دختری همسایه برگشتن نمیآید، آن دختری همسایه برگشتن نمیآید. پاداشی صبوری هاش بردن و دوری هاش، آن دختری همسایه برگشتن نمیآید، آن دختری همسایه برگشتن نمیآید، آن دختری همسایه. در خانه شما روز به روز توی شود، ده ها پسران و دختران خوب و خوش روی شود. در خانه شما شکر شود، گوسفند شود، قند شود، عمری همتان به سعدی پیوند شود. روح و ارواح شیخ مصلحی دین همیشه به ما مددگار یاری همه خدا. خوش آمدید، سربلند باشید، عمرتون دراز، زنده باشیدون. زنده باد تاجیکستان، نوروزی عالم انشاءالله میبینیم. خوش آمدید، هزار رحمت. امروز در شهر بستانی خوجند که یک برنامه رنگین نمایش دادیم. من اینا بخشیده به دیدار مردم شریف و شیرین خوجند که
соли 2014 ваъдагӣ будаму серкортар шудаму сафарам зиёд шуд, дастам нарасид ки биёям. Ба ҳамин ниятам расидам, имрӯз омадам ва фардоям консерт аст, худо агар хоҳад. асосан мо имсол соли оила эълон шуд бо ибтикори ҷаноби олӣ президенти муҳтарами кишварамо муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрие ки дирӯз гузарондем дар шаҳри Душанбе. ба ҳамаи мардум дар бораи ватан, дар бораи шукр гуфтан аз ватандорӣ, дар бораи фарзандои оянда тарбия кардан, дар бораи Тоҷикистона дӯст доштан, дар бораи нангу номуси баланди миллӣ доштани мо ва ояндаи фарзандои мо гуфтан, ман ҳамин чиза аз худо талаб дорам ки худо хоҳад ватани мо, мардуми мо, халқи мо илоҳа ҳамеша хушбахт бошанд, бой бошанд. ва дар шаҳри бостонии Хуҷанд, дар театри Бобои Камоли Хуҷандӣ ин ҷашн гузашт, ин консерти хуб гузашт ва ин Наврӯзи ҷаҳонӣ дар 2015 дар шаҳри Хуҷанд мешавад. худо хоҳад ҳамаи мардуми аз тамоми гӯшаҳои ҷаҳон меомадагиҳо бояд ки дар ин шаҳр боз як бор дига ба баландию маданияти бузургу одамгарии ин шаҳру ин халқ қоил шаванд ва ин ҷашнҳо бо роҳбарии президенти мамлакат, раиси вилояти Суғд ва раиси шаҳри Хуҷанд ва ҳамаи одамҳое ки барои миллат ободӣ мехоҳанду миллата дӯст медоранд, ин ҷашну ин рӯзҳои нек худо хоҳад ба дари сатҳи баланд ба дараҷаи олӣ мегузарад. ва ман бори дигар ба мардуми азиз, мардуми бузург, мардуми санъатписанд, мардуми дар ҳақиқат ҳалол, мардуми санъатдӯсти шаҳри бостонӣ таъзим мекунам ва мегӯям ки ҳамаи мардуми Хуҷанди бостонӣ, халқи ҳамин шаҳри бузург ҳамеша бой бошанд, тинч бошанд, саломат бошанд, сарбаланд бошанд. фарзандои раҳи дур ҳамеша хабари нек шунавем. халқамо доимо ободу тинч бошанду бой бошанд, сарбаланд бошанд.